Sempalai kenang ayak jangka bulan kaban. Kemaya hari itu kaban tahu mende kena kuat munsua tahu menghidup dia tu sepuat kita nyawasai ke di ujung kukut laban mensia dia tu mina rindu ke pengaya ngo pengeraja pangkat serta kuasa harinya bati-hati nuan milik kaban ngau nuan bepangan sagam dalam-dalam pansia ati budi ente asai kebise mimpi rawan ngambok ya ke kaban tau belangan dulu gantuang 2-3 hari selidi ngau siliak dulu anang papa kita bekaban ukai semina bise utai ditunduk kita bekaban ukai semina luar kita ngelempai ke penyuntuk tang bekaban makitai bayak kenyak senang tau kemerinsa anang begoi gagal ninga sada nyawa kaban bebungai tangkai jakuk penyiru takut ke pemanis ya semina ngerias mulut nyadi keumpan di dalam hati belanggo ngeriut layu laban te buah kelalu ripo nyak ketau ngano nyadi racun munuh nyawa pihak mega na ibuah ngelangit muji kaban ngai kanuan ale hayu takut kanuan sembur puji nuan liur meciak mua diri empu nyalai ana beguai randa nyelekai kuai mulut ketawa labanya tau ngasuh nuan mabuk ngirup air madu racun bisa tang pilih mepangan ngo bekaban ia kebisi ngemuan hati kesengari anang semida bekaban bame uliah ngo pangan diri bekaban makitai nguati tetuci babudi serta babasa kita bekaban ana baka mulut semalau nampung lacau baka tawa nampung begau bekaban ana baka wuduk ngining linau baka jane nyungkur pulau tang betula ansur kita bekaban baka ikan ke beraban ngaban nyarok mangka ingat bekaban ana nuna perangai rawung semina ngiga untung ba aya kapama ana baka perangai memuri semina mulut aja pemnyade karariga kita bekaban ngopangan ana baka sempama baka geraji mata dua bekaban ana rio baka tubuh tumbuh bulan 7 bekaban ana nyeriat baka kulat tumbuh sepemudah hujan labuh tang bekaban makitai baka perangai semut betuluang Bandung ngerja pengawal ingat maya kita bekaban mesti bisi penegap pengarap bepasa kepangan diri maya begulai ngokaban mesti bisi ngemuan pengeriang semangat nape sebada penguji laban te kawal kita bekaban udah berjayat rapid sikit mayu antu datai ngerembau makanya mega ente kawal seduai bekaban bisi rendah penemu bisi serkang atuar mana-mana ana di pegendang jampat berdagang laban sikit mayu orang meransang sikit datai dante ngambil peluang ngasuh nyabuam seduai belaya harinya ana takut berterus terang ngepangan diri ente hati bisi ensiban ente bisi nak lantang medak kaban anang ke sampai berdendam tanggiga menjalai kena mulai ke kawal seduai bakal selama kita bekaban ukai bekabaran dijual beli bepakiah mengokaban ukai semina deka ngelantang kati ana mepangan ngokaban semina berpura-pura ente kaban nuan bisi nyuluat sekaki nuan tau merek puji nyulang ya tinggi nare salahnya mantai ke pengaga tanda nuan babasa bertanya mengokaban bakani nuju jalai pemaju belajar mengokaban nanya ke penemu ana malu ana kepapas medak ya ngigak jalai ngeruntuh ke nama Tante nuan udah manggai ke diri dilegit tinggi. Ana nak ngemuan penyiru hati ngangkat kepangan diri. Ana rindu medak tudah malai tanah nengkadah hari baruah belama. Nyalai disimpul kaku ngojaku ke penudi. Aku mekaban kitai baka diri menyadi. Ente senang sama senang. Ente tusah bersawap nape. Kitai bekaban ana ngemuan hati 2-3. Pilih mekaban ngobekaban. Ya ke ngau nuan nyabak serta ketawa. Awak ke kitai nyamai bekaban belama-lama. Terima kasih.